mayam butara moksari hojik tawgadoisi class 11 gini 11 gi limit limits and derivative hariba paradune ko ado limits and derivative sida aina hojik ngasi video sigi makata ba saruksing aduga ngasi gi video sida takadoisi limit hai class 11 da khatang base tawbata aroge bako yani nakoina function namagi limit lobada kamang taraga haigedagi haibagi adum kai tare ko 11 da sangira sangoigera pulap ki adum ta age bako ado smain tawse ahan badal limit si kamain taraga masi la ino historical nati ko ina hariside sum limit se koina function badal limit habasi kamain taraga la kadoino habasi ni ko haji the example amadagi hause koina function nama smaina fx ana function nama pire hariba fx hariba function se kamaina pire haba tamda x square minus 2 by x minus 2 wana pire khalaseba nakoi se dum yengse masigi function se x ki value sina 2 oiba matamda yengo ko sidi 0 by 0 haidi 0 by 0 gi form da lai di function se isam samna mathak 0 tagera makha mathak 0 taba tadaba makha si 0 oirabane na ko function se define tawde kaina x equal to 2 da hauji laktari sina sigi function gi value se x equal to 2 da define tawdra maksu x ka yam naknaba masing da di mase define tawganeba x 2 ga yam naknaba 2 masadi nataba ko 2 ga hek manadaba amada di mase define tawganeba adudi 2 ga yamna naknaba masing ama sinba matamda sigi function sigi value kya oigedagi haina koi nainaba dum yaneba ko adudi hauji aina table masa ma semge bako masigi table sidagi ekoi kamain tawgadagi habadu naina seba table si sem jingai dai koi na x 2 ga mana dera khalo manaraga de koi define tawdre ko adudi function se ekoi na si factorize tawthokpa kasu kaide x plus 2 id a plus a square minus b square adok matamda x plus 2 haiba maga x minus 2 haiba maga makhadana x minus 2 lejare hauji laktoi se siga cancel sakraga sigi function se x plus 2 hana le hore yare ko sa ado dei hojik table do sida semake ado table do sema matungda mai gi value sin doine bako kamai sin geda table la na sem do ge ko do dia hojik yengse sida aina semiba table se sida aina x ki value sin geda sing do ibani aduga fx ki magi value kya ta geda gi do yengse bako sida aina iriba mong si x equal to 2 haiba si swai da ire na sida aduga magi sungi left thangba side nom da yamun ne se ko aina siliba value sing se yengo 1.4 1.5 1.6 sum saukhalak trase 1.4 dagi 1.5 1.6 1.7 1.8 sum 1.4 dagi horaka saukhalaka kanada sum nakhila eba 2 da sum nakhila eba value si x ki value ne ko khone nei nari se aduga sum da mok magi right lom da mu yengse 2.4 harabadagi 2.3 amo hare 2.2 amo hare 2.1 amo hare sidagi habadi somdagi yeng matamdana 2 gi value khoi x ki value se 2.4 harambadagi 2 romda sum piktharak pane ko somgina 1.4 dagi horaga sum saukalak pa 2 gi yam nakna masing am oirak pai tare sum matam sida sigi function gi value se dum yeng se 1.4 oi matam da koi function gi value se x ta plus 2 taw haibane adu 2 plus taw sila de kya tare se 2.4 sisina kya 3.4 sisina kya 3.4 haigada 2 plus tawbune na 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 sibulai na sum aduga oren 2 ga direct manaba matam de ngasai 0 by 0 ta gani haire khona sum thamase ko siso sum du si yengse 2.4 haiba tamda si 2 plus tawsin doini 4.4 lai re sina 4.3 la e sina 4. Kya 2 la e sina 4 point kya la e se 1 adudi nei na sebe ko ekoina x ki value se 2 gi left from dagi hatare ko left from dagi sum 2 ga nakna masing lauri khudingi sum lauri khudingi function gi value se 3.4 3.5 3.6 haraga kana ga naksil edom 4 hariba masing siga adum naksil eba mase matam sida ekoina hariba
4 da naksila isi karam kandane haba x ki value sina 2 gi left from dagi sum 2 ga naksila kandane ba matam sida ko na haidu se limit haba way sinara ne limit haba way sila ani kamai to ba x ki value sina 2 gi left from dagi yare ko se sum naksilak pa matam sida si hariba function sigi value se kana da sum naksila e haba 4 hariba value sida sum naksila e ba masine koina left from the naksila e habigi masipu kai ko left hand limit haina khangnai ba symbolically smaina iduine ko habidi x ki value se 2 gi sina minus amata pise left from the gi sum 2 rom da naksila ko matamda function gi value sina kai ba sum 3.4 habidi 3.5 3.6 kana naksila eba 4 ge maya sum naksila eba masibu koina left hand limit haina khangnai ba next mathang da sum da mo yeng se limit x ina kana sum yo 2 gi right lom dagi sum 2 ga nakhilak pa 2 gi haite chawrom badagi sum pik tharak pa hitare ko matam sida 2 gi right lom dagi plus ne ko aise 2 gi right lom dagi sum nakhilak ko matam sida hariba function gi value se si jo kana gi me nakhilak ke dia mune se ko 4.4 haram badagi 4.3 4.2 sum hantarak pra aduga 4.1 yore 4 hadi masu kana ga nakhilak eba 4 ga yam nakna ba masing ama tare eba adu tare ti masu kya ore eba 4 matam sida sina right lom dagi x ki value se 2 rom da approach torok pa naksilak pa haibren masi ba koina right hand limit aina khangnai ba yare ko se aseng badi koina la ka dui se limit hai ji keno taraga di x ke tends to 2 kaina hairaga di 2 ga mana badi nataba tawatabu 2 ga yam nakna ba haibane ba yam nakna ba yam chaw ki busu nataba ko 2 sidagi siguma so 1.4 ga ji 2 ga yam lamna boina si khangane ba sum simata 1.8 sibo yam la pe na khangane 2 ga nakna ba kai di kamai do ba ko 1.999 ka lakpa sila aso in table da san da bagini ko masila aso mangai 4 di yau da bida 3.999 lai lai gane ba sida sumain taraga left from the approach torokpa matam da lairiba value duna left hand limit kaure haruga right the approach torokku matam da lairiba limit ki value duna kai kaure ba right hand limit kaure aduga sigi function sigi limit exist tawgadra tawroidra haba matang do sida la aneba left from the approach torokpa value siga right lom the approach torokpa value siga kai kumba manaba taragadi left hand limit tuga right hand limit tuga manare hairani matam sidani koina hariba function ase piriba point haitare ko maduda limit exist tawganeba manarakanda haitare yare ko sa maduna definition da lakse limit karama matam da limit nama some particular point namada define tawgadage aduga limit ki value na kya oigedage haibadu definition da lakse ba madugi definition tawra matungda tongan ba function sigi limit kamai lawgadage haibadu koi tamse ba yare ko de Hojik definition si yam samna dum pi se limit ki definition si kamai tawe ba function nama fx haiba function nama at x equal to a hariba point sida limit exist tawgi hai taragadi hariba function sida leiriba hariba x to gi left hand limit hai tare ko function sigi left hand limit hai di limit hairaga in haibado x tends to haraga a da smaina tapase left hand limit haibani masi siga kanaga managadaba limit x tends to a da plus tapa haibasina kaidauba right hand limit hairibani sijiga manarakanda sigi function se at x equal to a da limit exist tawre haineba limit exist tawroi ke haitaragadi anisi manaroi dabaneba manaragana limit exist tawre limit exist tawragadi manarani haina hangat handa vice versa ya doineba yare ko sima hojik se sisi manaragadi koin haidi kamai haidi wahi na haibatam da limit x tends to a plus minus ke haida bida fx ya sisi exist tawre haine yare ko sa adudi khoi ji tawdu se any piramba given function amagi left hand limit kamai na putokani right hand limit kamai putokani madugi steps sing du yeng se ba adudi ahan ba number 1 da koina left hand limit se kamai na putokadagi habdu yeng se ba
ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯦꯐ ꯍꯦꯟ ꯂꯤꯃꯤꯠ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ right ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯗꯣꯏꯕ limit x tends to a ꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ left fx ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯕꯤ ꯇꯥꯔꯦ left ꯍꯥꯏꯔꯤꯅꯦꯀꯣ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯁꯤꯒꯤ left hand limit ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ adjust ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ left hand ꯆꯪꯉꯦꯗꯅꯀꯣ number 1 step ꯇ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯕꯤꯔꯅꯦꯕ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ x ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇꯅꯦ x equal to ꯑꯁꯤ put ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯀꯣ putting ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯤ x ꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ a ꯗ ꯃꯥꯏꯅꯁ ꯇꯞꯄꯅꯦꯀꯣ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥ ꯐꯥꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯕ a ꯗꯒꯤ ꯃꯥꯏꯅꯁ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇꯞꯄꯝꯕꯁꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯨꯔꯛꯑꯁꯦꯕ ꯍꯩ ꯁꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯃꯥꯏꯅꯁ ꯇꯧꯊꯣꯛꯑꯁꯦꯕ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ x tends to a minus ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯔꯝꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯦ replace ꯇꯧꯊꯣꯛꯑꯁꯦꯕ replace by h tends to 0 ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ replace ꯇꯧꯔꯁꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯣꯡꯒ꯭ꯔꯅꯤ ꯁꯤꯅꯤꯀꯣ ꯍꯣꯡꯗꯣꯏꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ limit x tends to a ꯒꯤ left ꯍꯥꯏꯔꯝꯕꯁꯦ h tends to 0 ꯗ ꯍꯣꯡꯉꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ x ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯁꯦ x ꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ a minus h ꯊꯝꯃꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ a minus ꯀꯅ h ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯪꯁꯟꯁꯤꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯐꯪꯁꯟ ꯄꯤꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯁꯤꯟꯖꯤꯜꯂꯒ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ h ꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨ ꯁꯤꯟꯗꯣꯛ ꯁꯤꯟꯖꯤꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯣꯠꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯁꯨ ꯂꯦꯐ ꯍꯦꯟ ꯂꯤꯃꯤꯠ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯑꯅꯗꯔ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯦ right hand limit ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗꯁꯨ ꯀꯩꯁꯨ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯂꯩꯇꯦ right hand limit ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ x equal to a minus h ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ x equal to ꯀꯃꯥꯏꯅ a plus h ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯝꯃꯒꯅꯦ h tends to ꯀꯅꯥ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ 0 ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ x tends to a plus ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ limit h tends to 0 f of ꯍꯥꯏꯔꯒ x ꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ a plus h ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯜꯂꯒ ꯍꯣꯠꯄꯁꯤꯅ ꯀꯩꯗꯧꯕ right hand limit ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯒꯤ another method ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯦꯊꯗ ꯄꯨꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯀꯣ ꯁꯤꯅ ꯍꯣꯜ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯄꯤꯔꯝꯕ ꯐꯪꯁꯟ ꯑꯃꯗ ꯂꯤꯃꯤट ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯦꯐ ꯍꯦꯟ ꯂꯤꯃꯤꯠꯀ ꯀꯅꯥꯒ ꯔꯥꯏꯠ ꯍꯦꯟ ꯂꯤꯃꯤꯠꯀ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯃꯦꯊꯗ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯁꯤ ꯄꯤꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜꯗ ꯂꯥꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯦꯐꯤꯅꯤꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯂꯧꯈꯠꯁꯦꯕꯀꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜꯗꯨꯗ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯁꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯐꯪꯁꯟꯗꯣ ꯃꯗꯨꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯣꯠꯁꯦꯕ ꯌꯥꯏꯗꯅꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯐꯪꯁꯟꯗꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ fx equal to x to the power x square minus 4 by x minus 2 ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ at x equal to 2 ꯗ ngasai akoina limit ki matang hauba matamda masi 4 tagibani ko my limit se akoi hojike left hand limit puthok se ko the limit x tends to 2 das man left up se left hand limit haibane ko se sa aina akoina ji 11 puthok pagi mon niyam da kamai tawba x gi mohota a minus h sin se haibane ba adudi x gi mohota 2 minus h oina sila se ko the limit haiba ji hongaroi x tends to 2 left haram ba se h tends to 0 da hana onto sebako adugi matungda f of haraga x gi mohutta kaidause haba a minus h a di 2 ni ko matang sida adudi kya thamaseba 2 minus h saina thameseba sigi makhata basina equal to limit h tends to 0 haina iredana akoin habadu fx habasi kari haba x square minus 4 x minus 2 habane adudi fx x gi mohutta kai thamseba 2 minus h thamse habane adu taragadi 2 minus h whole square haba maga minus 4 divided by x gi mohutta 2 minus h minus 2 haina thameba habidi sigi 2 minus h se x to neba yarani ko sisa adu iragadi equal to limit h tends to 0 adadi asi a minus b whole square gi formula pansiko adadi a square minus twice ab plus b square minus 4 adi sibu sina formula palini ko sibu sa asimu hangdo ase 2 minus h minus 2 matam sida koina kamai tawba yare 2 siga chika khiba yare smaina
adudi limit h tends to 0 kana kana lemogi yengse sigi 4 siga kre adudi h ama kamal lowi ai ko stage minus h ama kamal lose minus h kamal lo taragadi kya le hore se 4 minus h sin le hore ko divided by sida kya tare makhada minus h adudi minus h siga mo cancel tawre adu eragadi le hore kya le hore ba limit x h tends to 0 4 minus h katangai hore ko matam sida direct sin bada kasu kai de define tawdaba 0 makha 0 lak pa hena leitre ko adu taragadi h sigi mota 0 thamagadi kya tare se 4 minus 0 equal to kya le se 4 sumain tawraga level limit puthokadaba hoji matangda right hand limit no putho yengsi ko adudi right hand limit ki matang su kasu khena balaite right hand limit tana ko tawdi se limit x tends to 2 plus ani irani ko duga fx duga limit sige h tends to 0 on thok se haibani aduga x sige mahuttana kai haba a plus h sabadi 2 plus h sin on thok se ko matam sida koina hojiki mamang to ki duga samanai limit x tends to h tends to 0 iraga size da 2 plus 2 minus h whole square sin gibedo hojina kai do se ba 2 plus h wana sin je ko du taragadi 2 plus h whole square minus 4 divided by 2 plus h minus 2 hala aneba adudi next step to muksa mani ngasai to give duga sige makata badi square ko a plus b whole square habadi a square plus 2 ab plus b square duga minus 4 amai jare aduga cmu bracket open tause 2 plus h minus 2 matan sa mani 2 ga crow minus 4 ga crow adi matung da sida lehori sida limit h tends to 0 haraga sida h sama kamal lawu matam sida laktu se 4 plus h lehowi aduga makada h sama ka h ka cancel chakre hojiki da minus 0 direction bita kasu kaide 0 sin matam da 4 plus 0 haibadi kya tare se 4 sumain taraga level limit na kya tare 4 level limit su kya tare 4 adi manarabdena x equal to 2 da sigi function se limit exist tawre haina koina proof tawdoineba yarani ko sina ahan method hai tare masina any function nama ayamba masiki method se piramba any ayam function da loina apply tawba yaba method ne ko masya aduga masi apply tawba masi ma apply tawda nuai tawba matang su lakani matam du ne koina special oiba makal ne narakse ba ko ado hojiki oina di asigi ahan ba video part 1 ohen se ko yam badi sangje yam sang ta oise sigi part 1 sida sigi limit low bagi level limit and limit puthok pagi niyom se masida base to ba example amataga ai yengi ko maduga example amadu ta amatung da na koi chu lekta yaw sing oiro atop sing khara adum sigi method se pala khot pangam bra di ngam drasu dum thamo ke umbar no makhata method khara su dum lairi ya ko da dia matangda example amakatang lakhosi ko aduga losin si ko yengse sida pi function se x equal to 1 da limit exist tawbra tawdabra tawragana mai limit ki value kya ta ga da ko yengthok se ko sida aina hojik mamang da takhiba method tu dai talake aduga another method amasu lei madu su sidam talake ko chikumba function breakdown tawba khaki oba method ama lei ko adu ko ni yengse ko dana hojik laktoi se koina level limit thararoi ge koisa limit hairaga x tends to 1 this main tapadi level limit hai natra mane ko hauji haiba method tu gi matung ina limit asigi mohota h tends to 0 on thok se haibani aduga f of sina x ke mohota 1 minus h sin on thok se haibani matam sida yamuna yengse limit h tends to 0 adudi 1 dagi kitang khaidokre ba ko adudi 1 dagi function ani ne bi siga function ani ne ko ani sida 1 dagi kitang khaidokhi bai di 1 dagi hanthagara ne ba ko se si manungi se s ki value se adudi s ki value se 1 dagi hantharaga di sigi se sus tawne haba natra ko hari se si piri chi gi matungena adudi x ki mohota 1 minus h thama se ba ko habadi 1 plus haraga x ki mohota 1 minus h whole square thama se ba matam sida koina limit
h tends to 0 हारगा सी 1 से तुम थम्बसे अदुगा प्लस सिना a minus b whole square हाइबदी a square minus 2 ab plus kana b square इन थम्बेबा अदुई मतुंगदा सिदागी एकोइना क्या तारे से लिमिट h tends to 0 हारगा 2 minus 2 h plus क्या h square अदुई तारगदी h सिगे महत्व 0 सिनो मतमदा लोना 0 चखरनी क्या ताहौरे 2 खक ताहौरे सुमाइन तौरगा right hand limit की मतंग दसो x tends to 1 das minus plus tappe fx मतलब सिदा limit h tends to 0 on से हाइबनी f of x की महत्ता 1 plus h थम से हाइबने अब यार को से मतलब सिदा येंगो 1 plus h ग्रे तारगदी 1 दगी कितंग हेंगत मसिंग म ओइग्रे अदoi तारगदी सिचुएशन सुस तौरोइद्रा 1 दगी x की वैल्यू 1 दगी कितंग साखोत पाइदी अदoi तारगदी 2 minus हाइरगा x की महत्ता क्या थम से बा 1 plus kana h सिदा केनो वाला होरे को limit h tends to 0 अदुदी limit h tends to 0 हारगा minus 1 minus h sin on गए sorry 2 minus 1 है 2 minus 1 minus h अदुई तारगदी क्या तारे से limit h tends to 0 1 minus h मतलब सिदा 0 सिनो मतमदा क्या तारे से 1 left hand limit na 2 tare right hand limit na 1 tare manade maramaduna sigi x equal to 1 da fx difa koi ki limit exist tauti hana ta do ne ba yam samba method am sulai masina kamai to yeng se ko se or ne koi la tu sha limit aina taudu ba method se siguma function breakdown to matang na katang sinaba kini ko 1 gi left fx si putok pa sa dum direct mind to ba ya ba limit x tends to 1 की left से h tends to 0 को सिंदा बिदने 1 की left है तादि 1 दगी less होइबा 1 दगी less होइबा से मथक न मखारा येंबा मथक नत्रा यें x की वैल्यू 1 दगी less होइबा से मथक ले को दि तारगदी फंक्शन से सिनबा मतम द fs की मोता डायरेक्ट ओइना सी वन सिनबा तारे 1 प्लस कना x स्क्वायर मतम सिदा सिगी x की वैल्यू द डायरेक्शन मतम द डिफाइन तो बने को द 1 प्लस सिगी 1 से डायरेक्शन जिल्ला से को क्या तारे से 1 स्क्वायर दी 1 तारे इक्वल टू क्या तारे से 2 दुगा limit x tends to 1 की right fx 1 की right है तारगा दी कोना limit x tends to सुन थमेदना को अदुगा 1 की right 1 दगी कितंग चौखटपा मैम की नती को कितंग चौखटपा दी 1 दगी चौखटपा है तारगा दी सिनत्रा दुदी कितंग की वाले दे मैम लोइना चलले सिदा दु तारगा दी कोना फंक्शन चूज तो मतमदा सिगी फंक्शन से चूज तो सेबा हाइबदी 2 minus x है से चूज तो सेबा दु तारगा दी सिदा जो डायरेक्शन ब कशु काइदे 2 minus x के मोतो 1 से ले क्या तारे से 1 अदना लेफ्ट ना 2 तारे राइट ना 1 तारे है ना स्माइना याम सांग न होत जगह सु स्माइना समजन बदु कशु काइदे बा यारे को से अदो क्लास 12 की ओइना दी सिगुम्बा याम यावबनी 11 की दसु यावबनी स्माइन तो ब्रेक डाउन तो बा अदु येंगसे मखल मखल ngasi की सिना इहान हन बा स्माइन तो ग याम ब्रेक सम फक्शन मा ब्रेक डाउन तो बबु ओइगेरा अमा बो ओइगेरा सिगी मेथड सिबु पालगदी अदो बियानी हाइबगी करा तमे अदो मथंगी अनिसुब पातना मखल मखल टाइप 4 लेरिए बको से अहम टाइप 1 अदम हारे से बको टाइप 2 3 4 टाइप मरी मंगा लेरिए बको मदुद मतंग मतंग मखता वीडियो सिन ने नैना रसेबा यारे को अदु दिंगा सी दे बतांगे लोशन जरगे थैंक यू